Itangazo rivuye mu biro bya Perezida wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Nyakubahwa Perezida wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, Padiri Thomas Nahimana, ashingiye ku bubasha ahabwa na Charte ya Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yo kuwa 20 Werurwe umwaka w'2018, cyane mu ngingo za 13 kugeza ku ya 21, ashingiye ku iteka rya Perezida nimero 001 akarongo kaberamye 2023 ryo kuwa 28 Gicurasi umwaka w'2023, rigena imiterere, ububasha n'imikorere by'inzego z'ubutegetsi za Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, amaze kubijyaho inama na Minisitiri w'Intebe yashyizeho abagize Guverinoma mu buryo bukurikira. Ingingo ya mbere, ikirwaho ry'abaminisitiri bungirije. Madame Prudence Kantengwa, Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Uburezi. Madame Félicité Mwemayire, Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ubumwe, Ubwiyunge no guha abenegihugu bose amahirwe angana. Ingingo ya kabiri, ishyirwaho ry'abaminisitiri. Bwana Aaron Ndagijimana, Minisitiri muri Presidence. Madame Claire Marie Ursaro, Minisitiri muri Presidence. Bwana Tarsise Munyankindi, Ministre d'Etat akaba na Minisitiri w'Ingabo. Madame Jeanne Mukamurenzi, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Amajyambere ya Komini. Bwana Anastase Nkurikiyimana, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Karere. Madame Marie Goreti Byukusenge, Minisitiri w'Imari. Bwana Jean Uwizeyimana, Minisitiri w'Ubutabera. Bwana Michael Ngironsanga, Minisitiri w'Itangazamakuru n'Isakazamakuru. Bwana Sisien Ntigurirwa, Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Madame Liliose Uhawenimana, Minisitiri w'Umuryango, Iterambere ry'Abari n'Abategarugori no kubungabunga ibibondo. Ministre de la Famille, du Genre et de l'Enfance. Madame Hamida Shabani, Minisitiri w'Imibereho myiza y'abaturage. Madame Josephine Nyirahabimana, Minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu n'icengezamatwara. Ministre des Transports et de la Mobilisation Populaire. Bwana Jean Bosco Twishyirahamwe, Minisitiri w'Impunzi no guca impamvu zitera ubuhunzi. Bwana Jean Vivier Habyarimana, Minisitiri w'Imiturire, Imijyi n'Ibidukikije. Bwana Venuste Dusenge Mvuyekure, Minisitiri ushinzwe kwita ku mfungwa, abatwa n'abazunguzayi.
Bwana Emmanuel Manirakiza, Minisitiri w'Umutekano. Bwana Pascal Nizeyimana, Minisitiri w'Urubyiruko, Umuco na Siporo. Madame Martha Nkundiye, Minisitiri w'Ubuzima no kwita ku babana n'ihungabana. Bwana Theobald Rwaka, Minisitiri w'Ubukungu n'Igenamigambi. Madame Esther Ingabire, Minisitiri w'Ubukerarugendo n'Ikoranabuhanga. Mademoiselle Aurore Girabanyu, Minisitiri wo gucunga ibiza n'impanuka. Bwana Fiacre Enoch Mbarushimana, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi. Bwana Aimable Sibomana Mico, Minisitiri w'Ubucuruzi, Inganda n'Ubukorikori. Pasteur Bernard Murigande, Minisitiri ushinzwe imikoranire myiza hagati ya leta, kiliziya, amadini n'amatorero. Ingingo ya 3. Ishyirwaho ry'abaminisitiri bungirije. Madame Odeta Narukundo, Minisitiri wungirije w'Imari ushinzwe Afrika. Madame Theopista Uwamariya, Minisitiri wungirije w'Imari ushinzwe Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madame Hozana Uwera, Minisitiri wungirije w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu karere. Ingingo ya 4. Ishyirwaho ry'abanyamabanga ba leta. Bwana Landwar Ntibayitegeka, Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari. Bwana Sylvain Niyoyita, Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima. Bwana Joseph Minani, Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Madame Brigitte Ndacyayisenga, Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Impunzi no guca impamvu zitera ubuhunzi. Bwana Michel Munyemana, Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Ingingo ya 5. Ishyirwaho ry'abandi bayobozi bakuru. Maître Ignace Rudahunga, le grand chancelier ushinzwe imidari n'amashimo. Bwana Abdallah Akishuri, Komiseri ukuriye Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Kiremwamuntu. Bwana Jean Modri, Ambasaderi wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro mu Burusiya. Bwana Hubert Methode Matumaine, Ambassadeur itinérant.
Bwana Raphael Hakizimana, Directeur Général w'ikigo cy'igihugu cy'ishoramari. Lieutenant Général Jacques Kanyamibwa, Umugaba mukuru w'ingabo. Ingingo ya 6, ishyirwaho ry'abadepite mu nteko ishinga amategeko. Bwana Sibomana Emmanuel, umudepite mu karere ka Muhanga. Madame Marie-Thérèse Sabe Maria, umudepite mu karere ka Nyanza. Ingingo ya 7, umuhango wo kwakira inshingano. Perezida na Minisitiri w'Intebe ba Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro batewe ubwuzu no gutumira rubanda mu muhango wo kwakira inshingano z'aba bategetsi bashya uzabera ku Isi n'Ijuru TV mu ruhame ku cyumweru tariki ya 26 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2025 saa 12 z'umugoroba ku isaha ya Paris na Kigali. Bikorewe i Paris kuri iyi tariki ya 23 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2025 mu izina rya President wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro Madame Claire Marie Ursaro, Ministre muri Presidansi. Kwisi yose